Toi whatalofo le tātua tunu le nei fo ia sa tofi wau lia le alofo le tua ai usi mai lau whaafonga i seisi whaopoponga le nei o tala fo mai Sāmoa. E tolu ni masini fauta awe so swani ngā se ngasi al fatu na fatu beina na mtanga luenga o tau ia whaalulai whaafose i le ACC le atunu. Wa pini ailo la ngā rurue so tau auma le mtanga luenga o soi fumalo loina e so swani atua i ngā ruenga li mtamai tai fo mai e le tong fitiro le ngā se ngasi al fatu ua whaopopo lava le numero tangata le atunu e malili wai. O lo li lifa le ngā lulue whapaanga o nei mtanga luenga i lua, e na ia avea Sāmoa o se Sāmoa soi fua malo loina, ia tau mawhai e tōng whitia tātou lava ngā se ngase i Sāmoa nei, mai le awi nātu ia tunu i whafo, ma o se whesoa swani fo i lelo tātou ta mau a inga, mai i le whaitau miliona tā lai tau sanga, e awi nātu i ngā se ngase mō tonga whitinga ia tunu i whafo. O le whionga le minister soi fua malo loina, va o san malolo fipo sa mo lia le fa tele e le whionga le minister fa la tonga o taui fa live fa fosei fata Ryan Schuster ono lev so swani pito i tāua ua fa o popo atu i le au nanga fa soi fua malolo ina. Ua taumwhai atu Sāmoa ina ia maua sona no foa mo sona no foa i le sao fa inga le komitia malo au fa tasi o aia te tau mo i lato iaia a fianga tu mau le soifua. Mai o se teimi mo mone ne wa wha unu atu ele swafo le pori wha atono le nuanua le lofa ma ta wha atino tu mapu. E whili me ele komite to iwa mai atunu SS langi. Mai le swafo le tamai ta ia ma ta wha o se sui sa whili mai o lo tātou malo. E se laudua se whamale fitu atunu o langi o wasai nia le whengainga o aia te tau mo i lanto i aia a fianga tu maua le soifua. Na whaamanino ma taa whaes whaatalonoanga malau tu Tala i a lea fo i komiti wa tu ina tu yeilo na swa whai i eise whiliwhilinga. Komiti le nei o le komiti le nei e whausia i na matu whatasia e tangata e tos furuwalu mai atunu ese o le lalura. O le latu o ngaluenga o tangata i aia a fianga tu maua le soifua ia e tau o independent experts o le lato ngaluenga e lato te ilo ina i ripoti o lo utu ina atu pei lava fo iona iai isi whianga inga pei o le sidoa na le CRC e iai lava komiti whapitoa o le lato ngaluenga o le ilo ina o ripoti a malo o i atu ina atu i a lato tamu whainga fo i le ausia ina o ni whianga inga e le ngata i le ilo ina i a o le tu ina mai fo i o fautuanga ina ia mata i tu ina e malo mo le whaalilei e le isi taimi e ripoti atu wai. E le ngata ulua i taimi le nei watau vai se sui a Sāmoa ai o se ulua i sui fwai le mai le Pasifika. Pea whai e whaamani heina o se ulua i mtaanti a fwai leo le a o sia e Sāmoa ai maise o le Pasifika ia i lātou i eia a fianga tu mau le soi fwai le nei tu langi. O le masino iuni o le tausanga le nei whanto a whaailoa i loa sui o le komiti o le a whiliwhilia. E tasi le vaiaso leo wa whaalao i loa le whionga le teitai o le antenu i lunga o peng ta whaailangi o le anto e sea i mōtong whitinga e pei o na whautua inai o ia ana fo mai wa lewa o na tea le teimi sa te tawe o na toi fo i e toi whaia ana siaki mai le tong whitinga o lona au na malanga mo moai. Mai wa mai au na tu inatu i a whaamnianga ma whaala e au ai maise o a popo inga mo le whionga le sui pānemia ma sui umo le kāpeneta mwha uru lungo mtanga luenga ina ia tau aveina ma le wha maoni i tiu te tau ave e tu tono le vaiaso o to se ai se ia toi teliu mai le atanu. Mai ta alonga wa wha manuia ina le awa tamai ta ilalo le se furmaliva tau sanga le mātutua le ta alonga o le kirikiti e le ta amilisanga awa le Pasifika o lo sa ili mai ei au mai le neitu lange o fiatu e le tau vanga li po le lange i le tu pao tamai ta ilalo le se furmaliva tau sanga le mātutua. O le awa Sāmoa le i whai ina talu na amata mai le ta amilisanga e pe o na mawa e foila na manu malo mai le awa tamai ta ia fiti. O le tamai ta ia li tia fitu mapu wa vea ma tamai ta i mata ina lanta alo i le ta longa. O le whai unga le vaiaso le il wha moe moe e toe ta liu mai e whanua le awa le atanu. Wa a mata ni a onga mo whanau la eti a le Tuilangi Rugby Academy
e amata whaamalama nai ma o ina i alo mawhanau la iti ia tu la fono o metotia o itu ai ngā kole ninga o le sa i lio le malosi le tino sili le tāpeneino le mafofau pia na manatu le au pepe a le sana tuilangi a le lei o na tāpeneino ala mawhanau mai lo lātou la iti i metotia ma le to mai le taanonga e whaingo fia ono lātou po e ina isi to mai a ngai atu lo lātou lumanai ma wha le leia tide lava lātou tā lene ma ave ai o nisio sui le lei o le tātou au whaavau malo e le ngate le lakapi uni ai whape nā foi i le lakapi liki. A le hanga kuka mai kikira loi. E o aku lunga whain tā whainga luenga nga ianga luenga e koe whai. Pe o lesi mea tā uana e pe o to telo tamiti tā su iwa su walu rosi food. E watu roi lunga levo le alman Sāmoa. E pe e ke. E pe e ke i le ese le masau o le ka lunga. Pe foi la o tūlanga whainga e lengat kuwainga ku e te whaia. Onga le lona wano e alu tonu malai. Lona lewa e pe alata whau anma fau. Ole AIDS nga. Ale la kom ko ma ai al ma fo o dol me ka fai o lor kam me ka fai a mata tu la lo a mata tu ile atina ina o ma fo au ka penga a fa pe ke fio o mang Sāmoa e ke le la ko i e o e ke ka penga ku lo ilo ma fo au ka penga o lau pasi o lau step o lau kilo e a mata tu la lo o lo so ni atu ia le au pepe nisi fo o tama fana o le atu no sa tau tua mo le manu Sāmoa e whawhai lele le to mai le 5 tausanga e watu se fun ma le 7 tausanga o whanau sa awai. Mai o se awa noa fo ino lato manatu e whaatu muina i le teimi tā ua mo alo ma whanau na i lo lea a fia i sori ngātu la fono a mise la waifuala au whaasa ina. Maolo yeli wha moe e whaasolo atu le nei porkala menu i tua. O tala fo wia nea stofi ma luia tele le tātu wa tunu whaasai fuia.